pahay niya itong obra man akaw. Kasta no dati pa sa ni mamo oramidem nga dagaw sa Daday. Diba ti plastic non-living thing? non-living thing nga talaga ti plastic anak. Kasi awan iti biyagda, madida makaangas, madida makaune, madida nga makasao, madida nga makagaraw. Non-living thing ti plastic anak kaw. Kasla kumatoy na plastic ataw, non-living thing. Ang pengarod ni Nana urang daday. Nakaangas mat, nakasao mat, nagkismo sa pengarod na. Ampay manintin, anapan kini nanam urang ditungtungan ay nanakaw. Tao ni nanam urang anakaw. Nang nagkukin ni mami, idi napalabas nga aldaw. Istorya na nga, plastic ka nun ni Nana urang.